Maupay kaaga kayo nga tanan. Yan ang adlaw adi nakitahan ikaduha nga Domingo han Kwaresma. Sakada ikaduha nga Domingo hiton Kwaresma, ginhinumdom hiton simbahan ang misteryo han transfigurasyon ni Kristo. Ang pagbag-o haniya panagway dito habawbaw han bukid. Mga kabugtuan, ito naton mga pagbasa yan ang adlaw, naghihingaday mahiunong hiton pamati. Dira naton ebanghelyo, ginupod ni Jesus, nira Pedro ug Santiago ngadto habukid. Anakad tunahan bukid, si San Pedro na overwhelmed han kamaupay han iya na eksperyensyahan. Naupayan niya ngan karuyag nala niya magpabilin dito han bawbaw han bukid. Pero han nagliniyakan niya, may danira himbatian nga tingog nga nasiring, amo ini ang hinigugma ko nga anak, pamatii niyo niya. While Peter is still speaking, he is interrupted by a voice that says, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased, listen to him." Mga kabugtuan, this is a good reminder for all of us to learn to really listen to the Lord. Ginaaghat kita hiton pamati sa Dios, sabi na hiton aton pag-aampo. Because many times, even in prayer, especially in prayer, we talk too much and we do not really listen. Nga namin ni, naging papahinumdum kita yan ang adlaw, nga pamamati, iton aton pag-aampo. Duha nga butang iton gin papahinumdum ha aton. Siyahan, when we pray, we do not have to say much. Nagaampo nga ni kita, diri kinahanglanon nga gihalabai iton aton gininiyakan. Nasiring ni Martin Luther, the fewer the words, the better the prayer. Diri kinahanglanon nga gidamui iton aton gininiyakan, kasi madanay iton aton gininiyakan nawawaray na lugod sense. Nga namin ni antubo ni Jesus diyan ebanghelyo ni San Mateo. Nasiring Jesus nga diri kita magsubad iton mga hintel. Ayaw kita paggamit hindamo nga waray kahulugan nga mga pulong. Una nira, darahan gihalabain nira nga mga pag-ampo, pinanmamatian nirahan Dios. Madanay sugad kita ira. Nasulod nga ni kita iton simbahan, diretso kita nagyayakan iton aton karuyagon. Nasulod nga ni kita simbahan, diretso naton igin susumat kung ano iton aton kinahanglanon. Dili na nga ni naton pinamamatian iton Dios. Mga kabugtuan, sometimes nasulod nga ni kita simbahan, mas maupay kunsahan na mamati anay kita iton Dios. Bisan na nga ni kita diri magyakan kay iton Dios, maaram iton aton kinahanglanon. God knows what we want. What we need is much faith in the Lord. Mas kinahanglan naton hinpagtuo ngadto sa Dios. Para gamit iton aton mga pag-ampo, kundiri kita natuo ngadto sa Dios. If our prayers do not have any effect on us, could it be because we talk too much at prayer? Para na nga ni epekto iton aton mga pag-ampo, dila iton aton kinabuhi, bangin na sobrahan nala kita han pagmiyakan. Kaduha nga painumdum haaton niya na ang adlaw, we need to listen to the Lord when we pray so that we can hear God's decision in our lives. Ayaw kita pagsubad kan San Pedro, kabisan na kadaan presensya han Dios, iya lagi pa nagdi-decide han iya kalugaringon. Mga kabugtuan, when we pray, let God decide for us. Kung kita nagaampo, bahala iton Dios kung ano itin iya karuyag mahitabo para haaton.
When we are in the presence of God, let Him decide for us. Ayaw naton tagihin seminar iton Diyos kung ano iton pagbubuhaton niya didahiton aton kinabuhi. Kunta diri naton gintatagan iton Diyos in instruction kung ano iton angay pagbuhaton para haaton. Madanay nagaampo nga ni kita very detailed, no? Madanay gintatagan naton in timeline iton Diyos iton aton mga plano. Madanay iton aton pag-ampo na siring Lord, pag edad 30, dapat may asawa na ako. Pag edad 35, dapat may pamilya na ako. Pag edad 40 mo, pwede mo natin ng trabaho, dapat successful na ako. Ito natin mga pag-ampo, very detailed, no? Sometimes we pray too long and too specific that we do not give God anymore a chance to decide. Dinalagod natin natatagan hinigayon itong Diyos, makapag-decide, didahitan aton kinabuhi. Sanglit itong pinakampupay nga pag-ampo, ito no sa nga tao, diri na siring Lord, tagigad ako insugad hini. Diri na siring Lord, karuyag ko ini. Diri na siring Lord, karuyag ko ini nga tanan. But the most important prayer of a person is, Lord, what is your will in my life? Ano ba itong karuyag para akon? Din mo ba ako karuyag hingad to? Kasi di dahil aton kinabuhi, we have many opportunities, we have many choices, and sometimes it is hard for us to decide and to let go. Our life consists of a series of choices, every one of which entails some sacrifice, which is sometimes painful and always necessary because we cannot everything at once. Damo iton aton mga pinagpipilian or choices dahil iton aton kinabuhi. And let God decide for us. Sanglit mga kabugtuan ko dida kanin sa Kristo, ito naton pinakamupay nga mayayakan itong Diyos, kung damo iton aton pinagpipilian, dahil iton aton kinabuhi na siring, Lord, kung diri man initika nga imo, o kila. Kung diri man ini ikakaupay haakon, o kila. Ikaw iton pag-decide kung ano iton ikakaupay haakon. Lord, your will be done. Mga kabugtuan ko dida kanin sa Kristo, iton panahon iton Kwaresma, panahon iton pag-ampo. Diri kinagsigon that Lent is a season for more prayer. But the spirit of Lent means better prayer, not simply more prayers. And the best prayer is to listen to the Lord and let God decide for us. Amen.